Khiruni Irrigation Subdivision angkang alo Sansika long kedam tang 1994 aning kampen ke pangcen irrigation patang tisi nolanta pamurim sang. Doboka ben kang hua tangka kasemar atuma phan kache kompen prilot sorong hangarongan kinep kang nang long. Karbiang longar lo kapulhi ke tekeri soi jangan tum sorkar awring awra sai panchiki ke pinpen behahin kacokam amu ke pangcho unjia phampura matha damsi puthot chokam amu phan sai ke deng ke paklang. World Environment Day arni longsokang tu picnic spot along CM Tuliram ronghang jalinsi rong suri phokep athingpi aklim ke asai ke deng po. West Karbiang District Khiruni Irrigation Subdivision angkang arlo Sansika along kedamtang 1994 aning kampen ke pangceng irrigation scheme asaya munung panta patang tedet ki mahmumi alam. Berita kecini dona tengke 1994 aning kampen sai ke pangceng pompen pining an ke ningkaning ko rap ho pleng tanglo. Bon sistem Karbiang Termas Konsil ara caria songatum apong nangka celar sistem bangso scheme patak RD ki pompe mate RD ki pipia bangke mahmumi alam. Labangso skim ke pacun jia pan halabangso hud kutik krepli an bakatangka sokar pen panong ponlo bangso skim jong si ke patang ponlo pulote kit hidung ahabar lake Khiruni jengkha dongkam mukam lapente tara dubi an cuki arara tum ana pora tengpen langlong ponpo mate longpon berpo puta kyong dong arara tumpen chethan pon renti jengkha pen berta pangda pon pabitro kathar News 24 Karbiang long. Khiruni PS angkang aro arjiding klupen berta kelong tengpen doboka pen West Karbiang long akang pi kasemar tangga kiri pro joini Khiruni police lapenta army tum chelang sikidam tang bosik achiklo ni phaing kora hini arni kan sampor patrok siapo malop doboka pen kachong hua tangka kaselam bangkria tumaphan kiplung mate kache kompen West Karbiang long Khiruni adu prilot sorong hangarong along anep ingnang ponlong. Labang plemen lake Gyan Bahadur Lama ahem ceng bil Rites terang ahem boy thalangso Jointo Singh ahem hojai Nurul Islam ahem doboka alang litumari deng pentangka suri si pak pharoi silong mate sur egla ka tangka longpon lapente pharo lake pak pharo hinira pangkore drop ari deng pen longpon ham posted অপাৰেশ্যন চলাই জ্ঞান বাহাদুৰ লামা আৰু নিখিল তেৰাং নামৰ দুজনক কাৰায়ত্ব কৰে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা 2000 টকীয়া সন্দেহযুক্ত FICN 100খন অৰ্থাৎ 2 লাখ টকা আৰু এটা 7.65 পিষ্টল আৰু 3 ৰাউণ্ড সলিড গুলি উদ্ধাৰ কৰা হয়। Khiruni pen berita pangda pon rensing teron News 24 Karbiang long. Karbiang long alota kapurhi ke thek ari soi jang tum sarkar aboreng abar sai panchiki ke pinpen behahin penta chokamamu chepangchu un puma thadamsi puthot sai ke deng ke pangcheng pineda professor kebra minit plikap apor malom lethota jengkha hichelong banghinia riso kensing phangchola pende bharat tu satu chukangte bakulat ingpu ponsi behahin kacharja puna por mate kabor ipon bangso kulat kangpu pon lake 24 plus akha jirsong timung joint convener Abhijit Kro lapente WDC klembang piatum chetong dunsi RDP dur Samsing lapen Bharat alam itu bahini kanchuro ni alang itu mesen labangso sai alang itu ladak nili hek pen ta thelong ladak labangso cukang te bakula thelong lepin lang bangso lok lang la sepinya ni alang itu lata ni di kudami alang itu ta isia ki mate itu makhi ka jisong usong si kudam po alang itu sisteme ilitum atangka sisteme alang itu iminang bong siliko bangso long lelilo kusi alang itu man ni itu mungkin 24 plus akin pen alang itu ma akulat kangpu lepen alang itu Dongkam mukam pen berita pangda pon promes terang News 24 Karbiang long.
det pia dang pi World Environment Day arni along pache ton dun si pini kaprek adim along tat heng pi aklim ki pon World Environment Day arani talondun labangso arni along pache ton dun si borjan pathua klamalong MGNRGA scheme pen kideng pon hacha kekan ahong jai Karbiango Termas Consortium Tuliram Ronghang Arideng pen impupo Lasopi longni pen longsokang thu mate siluni ada Power block atau war CM Tuliram Ronghang Arideng pen impupo Lasopi longsokang tholong MP Akimi Horen Singh be vote ke long pen ke ong nai amen pen hadak Rong suri phokep athing ke aklim ke asai dengpo Anparta silunia long akaprek kacing thur asayamu CM Tuliram Ronghang Arideng pen impusi pini World Environment Day arni mesen pen talondu Bangsoni Deputy Chairman Rite Singh EM Amar Singh Tisor EM Jagat Singh Mongol Singh Timu Prodep Rongpi MSC Lun Singh Teron Dor Singh Ronghang atum pen chenglok Principal Secretary DC atum chetong dun pen RDP dun Kidam tang ni paing kora troksi arni akaprek abirta lorong lapen TV ke baklang pon a video ke ahok pet kali pusi Gotom Sugla ahin pen laklar cipi pon Hey কারেন্ট তার আসলে মোর ঘর যোৱা হে লেসুর মানে হইবলা খামুস মারি পর ধরিছিল যদি সিঙি যায় লেসু ডাঙর কথা নয় যদি সিঙি যায় আর তার যদি তার গাত লাগি যায় তেতিয়াহ'লে ল'ৰাৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে ডাঙৰ ঘটনা ঘটি যাব পাৰে হয়তো ল'ৰা যদি ডালি পৰা পৰি পেলাই মৰি যায় ডাঙৰ ঘটনা ঘটি যাব পাৰে এই কাৰণে যাতে কি তাৰ ভৱিষ্যত মানে ভাল হয় বুলি পেলাই আকৌ তাক মানে বুজাই পেলাই তই যা তাক দাদাক গৈ পেলাই আৰু পঠিয়াই দিলোঁ তাৰ ঘৰত পঠিয়াই দিলোঁ কোনো হেৰি নাই মা আছিলে ল'ৰা মা ক'লে যে মাও এচৰ মাৰ মাৰিলে তাক তই যাব লাগে বুলি পেলাই তাৰপাছত হৈ গ'ল Plastik pen pahilu nang jipu pen Optimix Youth atum pen cerok tok asai deng ponsing World Environment Day talondun World Environment Day arni along pache ton dun si manja hitiang kang Optimix Youth manja atum pen jalin si hitiaro hingpi aklim ke lapen de hitiaro plastik en era ka kot mate mora pen ka selama be khayu ke enjia phan kulat hempo atuma phan than mumpon alang litum manja thana klamalong pen hingpi aklim ke ponsi Homeguard pathua klamalong an hitialom Pharo thingpi aklim ke ipon Bangsa hud manja bazar kumti pen manja osi sitam ni chetong dun pen cerap chetodun